Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 6'sı bazar ertesi günü. Ukrayna ava uruşu ustaları bir vaziyette vatanını himaye etmege hazır. Harbiy uçuculardan basta Birleşken Kuvvetler ameliyatını mıntakası etrafında cenkever idmanını geçirdi. Esas maksat idare etilmegen raketa silahlanıvı ve yerdeki nişanlar boyunca top atıcılık silahının cenkte kullanıvını öğrenmektir. Uçuşlar en yüksek seviyede eda edildi. Telimlerde hücumcu ve kırıcılar iştirak etti. Neticede bütün vazifeler becerildi. Авиация, яка входить до складу. Birleşken Kuvvetler terkibine kirgen aviasiya tek talimli idman uçuşlarını eda daima avaga karşı müdafana aşığında ve belli bir nişanlarga darbe yapuvda ihtiyatlarını devam ettirmek için. Ukrayna Tış İşler Nazirligi Ukrayna'nın kelişilmegen avgustun 4'ünde Rusya Prezidenti Vladimir Putin ilhak etilgen Kırımga yapkan ziyareti münasebetinin narazılık bildirdi. Kırım Muhtar Cumhuriyeti ve Akyar şehri Ukrayna'nın ayrılmaz kısmı olganını ve bunu bütün dünya topluluğu tanımaganını Tış İşler Nazirliginde kaydettiler. Vaktınca işgal altındaki Kırımga Putin'in ziyareti ve bir Rusya memurlarının barıp kelivi bu Ukrayna devleti bütünlüğü ve suverenitetinini bozgan kaba hareketler olganını diplomatlar kaydetti. Denis Voronenkov geçken sene Mart ayında Kyiv merkezinde öldürüldü. Ona karşı ateş açan Pavel Parashov'unu sabah deputat karavolu yaraladı. Birazdan Parashov hastahanege getirildi ve öldü. Ukrayna Baş Prokuraturası cinayetinin sımarıcısı dep Rusyali Vlad Tyurin'ni tanıy. O Voronenko'nun tul kadını Maria Maksakova'nın sabah grajdan akayıdır. Denis Voronenkov ailesinin beraber 2016 senesi oktyaberde Rusya'dan Ukrayna'ga koçup kelgen edi. O Ukrayna Baş Prokuraturasına kaçaklı sabah Prezident Yanukovich'nin devlet hainligi davası boyunca şatlık etken edi. Є ризики, вони нікуди не ділись. Tehlikeler bar, olar hiçbir yerge yoxolmadı, o şartlarga tesir eti bile. Mahkeme gitişatını kaça bile, onun için sınırlama tedbirini devam edip, tevkif aldığında kaldırmak gerek dep düşünemiz. Щодо доказів, які ми... Sanki Luis Xabatlı olğana hakkında prokurorunun izbatlarına kelgende hiçbir şart yok. Onun için nasıl şartlarga tesir etebileceği hakkında bilmem. Yekeni izbat bu Voronenko yaşagan evi yanında olğan video yazısıdır. Cenubiy Sudanda 5 yıl devam etken içki cenki betti. Barışık mukavelesini Nuer ve Dinka eki halk vekilleri imzaladı. Onların arasında silahlı çatışmalar 2013 senesi dekabrde başlagan edi. O zaman Dinka halkının vekili olgan memleket prezidenti Salva Kiir Nuer halkına mensup olgan prezident muavini Riek Machar'ını putçini teşkil etkeninde kabatlap işten çıkargan edi. Barışık mukavelesini Sudan'ın paytaxtı Khartoum'da imzalandı. Çünkü aynı bu memleket meseleni çözüvünde aracı oldu. Barışık mukavelesine göre memlekette hakimiyetini iki halk temsilcileri arasında bölünecek. Riek Machar vice-prezident vazifesine kaytacak. BTT'nin malumatına göre çatışu vaktinde Cenubiy Sudan'da 10.000'den ziyade adam helak oldu. 2 milyondan ziyade evlerini terk etip gitti. Somali'nin paytaxtında patlav neticesinde 4 insan helak oldu, 7'si yaralandı. Bunun hakkında yerli poliste haber edildi. Özünü öldürgen terörcü patlayıcı maddeni maşinadan restoranga taşladı. Kaza yerinde kanun korçalayıcılar çalışa, şimdilik hiçbir birleşmek patlav için mesuliyetini özüne almadı. Indoneziyada Lombok adasında olgan zelzele neticesinde helak olganlarının sayısı 140 adamga arttı. Ukrayna elçixanesi kurtarıcı hizmetlerinin bak tuta.
Зелзеле туневын ақшам олды магнитудасы еді. Адамлар құртарывы амелиятына Индонезия ордысы қошылды. Тәфсилатлыжа мұхбиріміз айтып бережек. Индонезияның құртарыжы қызметлері бұтын геджидовымында еқылған евлерілі орашайды. Зелзеле меркезі Ломбок адасының шымалінде 15 километрлік тірінлікті еді. Ерасты сарсынтыларына Хомшу Бали адасында дұйылды. Қыдырық құртарыжы тақым 1000 адам тахлие еті. Олардың арасында 204 мемлекетлерден туристлер еді. Тахлие амелияты алыда девам етмекті шындылық кемлер, иляч ве аш мұқтач жоқ. Фейсбукта онларчы группалар тешкіл етілді анда адамлар ярдым сұрап мұражат еті білі. Бұның ілі іштімайығыларда әркез үшін бұқран вазиетлерге қаршылық меркезі ачық. О ерде зелзеле ақында сонки хаберлеріні огренмек мүмкін ве зарар көргенлерге сығынақ тіклиф етілі. Четер мемлекетлерден туристлер вақтынданы веляданы терк етмек тіріша. Мен сады жымында кетмек істейім евге, телекесіз бір ерге. Олі ерге қайда аятым үшін телеке жоқ. Белесе мұнда еш бір вақыт қайтмам. Кележек сеферевімізге яқын олған ергер атланмақ баражамыз. Френкистанда яды яқын бір ерге. Адада пек қорқыншылы едім. Бұл бөлгеде сонки аптады вамында олған екенчі зелзеледір. Ең күчлі 2014 сенесі 9 магнитуданен Суматра адасы янында олған еді. Себепчілер цунами олды. Сарсынтылар Австралия, Кения ве Мадагаскарға біле барып чыққан еді. Нәтижеде 18 мемлекеттен 220 бендензияде адам ілік олған еді. Ичтимаякылардaki Италия президентіне Русияның троллинг фабрикасы еткен. Кибернетик ұжымыны террорчылыққа қаршы күрешкен мутихасыслар тақиқ етежек. Бұны қында Италияда Украина элчиханесінің Facebook сәйфесінде. Хабер әтілі ән яқын заманда Рим прокуратурасы жинайет давасына ачажақ, бұндан сон вақанен террорчылыққа қаршы чалышқан мутихасыслар оғрашажақ. Бүгін Хафиелек ве Мудафа қызметінің парламент комитеті Диес итальян гизли хызметі мудері Алессандро Пансаның әсабатыны дінлейджек. Я спорт чешетлері бойынша Авропа чемпионатында синхрон ялдавда Украина джима тақымы алтын медальды әлді етті. Чемпионат Глазго шәрінде кече бұның ақында Украина Милли Олимпик комитеті хабер еті. Украинлерінен берабер Италия ве Испания спортчылары шереф пьедесталында олды. Бұл чемпионат Украина тақымы енді 3 алтын медальны қазанды. Закарпатский велиетінде синеверлибетацион мерkezінің аювлары сыжақтан құртула ертарыжылар хавузда ялдаеве уйлели қарпы ашай. Реабилитацион меркезі 12 гектар топрақларда ерлеше, анда 25 айван яшай меркезге залым мұнасебетке оғратылған ве есерлікті кереклі шарайетлерде тұтылған аювлар оғрай. Коли жарко дуже, ведмеді ховаються в лісі. Пек сыжақ олғанда ювлар дағда сақлана. Анда екі бассейн бар, өзен аға орман. Анда салқындыр. Мында олар ашаған сон бұтын күн сақлана білелер. Құрметлі серджілер, бұл дақиқаға бұл сонки хаберіміз еді дадачы хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқи білесіңіз. UATV или олыны сағылықнен қалыңыз, көрішкенде.